Kaunti ya Kisii amatuko 15 neli mwakerokeria abarai ane kurasaronguro gusi anebona women rep kurchi kaunti chonse kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Nyamira ya Kisii niko bagandete ko gikeria kunrigwa na boigone chisegi chegenka litukoria lero moyego monene asokunyara ko gikeria chisegi chegenka nigo korekana asegeti Kenyan Trago Green Stadium omoyego bo kwaliganirwa no msebo godi yebeno Steve Arika abwasabarai bande baba wikirana asomoyego omulike itobenende mo Steve nekira nasegetie kyonna gotwaliganira roboti rokubwatia Nama tukata tigaire bosi bwo kwera kwa matuko 15 nelimo yo kwegerera gokea kwa okoneri gugwegenka gender based violence. Egeti kia ibeno asoma gwariganigo no mu MCA bwe wodi ye omosike Steve Arika gati abageni ba kisiasa vaikirana na amono mo women rep Okisi Doris Donya Aburi oyo Nyamira Jerusha Mumanyi oyo Kirinyaga Jen Njeri na gati ya aba MCA be county ya Kisii. Hakuna mama atachapwa na hakuna baba atachapwa, hata watoto wanachapwa vibaya na wazazi. By the way, mzazi ufai kuchapa mtoto. Mtoto ni wa serikali hata kama ni wewe umemzaa. Wamama atukuli tuchape wa baba, tunakula tupate nguvu tulinde wa baba. The 21st century, we should not do things which were done in the 1st century. Tumepita kakarero maete akabantu bakotabanga tore digital tore.com. How can you be .com and do things which were done long time ago during the analog ages? Kisii, mimi nimetoka Kirinyaga, si mmeniona? Mimi ni msichana. Watu wa Kirinyaga walisema round hii tunataka msichana, sawa sawa. Kwa hivyo kina mama, wasichana wetu tuwachunge sana. Maana pale Kirinyaga tumeamua ya kwamba kama msichana ameenda shule na amesoma na anaweza kuenda pale bunge aweza kuturepresent, basi tutamchagua. Ebyombe ao byokogera obwene bwa mwanya bantu na biro byombe ikirana ebyo byabeka chinkwana chiabo bene igoro yobo unereria gwetera ababwatani babo. Hatutaki kabisa. Kama mimi mama wa kaya nimekataa hayo mambo hayo, na hata kukanyaga na miguu kwa kutangaza amani na viweza na nafanya kila mwaka na kanyaga na miguu kwa kutangaza amani kwa sababu tuishi na amani majumbani. Baki intuna abantu omonto no monte kera obo mwanya bantu bwaja tiga obo mwanya bantu bwaito ororekane tutiga mawaja yaiga Orogongo rwa Gusii nigo rwasabiru kwenekia ebirengo byo bonererie byakeire gwetera amasikania maya gati yebigori byonsi imeye binyoro. Lero nili tukoli nene sana esengencho na inche na ikirega gabuno musani wa kishanga ase fight against gender based violence na inche nonde atwale go sabanga bwate sia serikali na ende kara mwaro liro monta atwaliro abakongu kerokende ko runyomba gose kerokenda se birengerelio more ate report ya sabagambi nabagambye banyale ko babako makonya egera abantu abaiki kuchinya gitali na ende kerokende bakole counseling egere mbaba sagokwa ekiagera obugima bwo monto igobole very important. Please, tumekuja hapa leo kubasarana sio kwanza kwenu. Amangana yo kwaro kitijaroka arotigabe the thing of the past. Ekiagera nyinyi sasa mnatoa ule utamu. Mungu aliweka utamu, sisi tunatoa. Asoma yago kwa kanalera igasegeti kyanya ntrago nigengane mwamenya rakoba abantu bonse kwena kibunango kyana ni bale bikoru byo koreligu kwa basubati abasacha amona abana mona stika keti chero usanemeyega yo mutinyo yuko mina kabere ko reporter ya Ndizi TV kroiga segeti kyanya ntrago kutoka imea Iveno Ward ebonga nyari bari chache county ya Kisii Elietaliane Ndamo Steven.